Today, Holy Mass offering, Steady recovery for Jenny Lasimbang, healing prayer for Joshua J. Sriven, speedy recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius. We also pray for the souls of Monjeline de Simon alias Angeline, Ferdinand Michael Koju, Bernadette Giluk Dompok, Mr. Hardy Henry Mansa, Rose Lee, Peter Paulo, Emmanuel Cristo Mojikon, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, Mary Tubong Dulijin, Fidelis Boyong Matanul, Edward Masudal, Beatrice Lasuntang Lejuta, Guido Masudal, Benedict Mansing, Barbara Jinib, Joseph Mansing, James Mansing, Fabian Mansing, Emma Kiliman Linon, Maria Sundiam, Leong Ah Kun, Linda Cornelia Anthony, Katerina Binjuni Bungkilan, Ate Disimon alias Chester, Paul Robert Kofre alias Paul Jomilon, Emily Jombin Siap, James Jemisin Lojikim, Daniel Andrew Petilio, Frederick Edmund Labunda, Sophia Masudal, Alphonsus Colinsu, Petrus bin Palanus, Angeline bin Gadu, Julian bin Tiamas, Sylvester bin Jamul, Om Savyavi Koduduvo Itapui Dopomohyungan.
Menerima berkat-Mu, poin tubuh Dia, oi Tuhan. I dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datang Om i keginavan di kenangan, Om i kepisaan di Spiritu terbitua, menyampai na Diosu salviavi. Tapi kong avi, kano mangakun do dosa ngawi datang Om kepapaton dat nadi datang di malamai di ketepatan taham lati terbitua. Mangakun zo, di kenangan tavakas, Om de Diosu ete pinay ngavi. Dan ako pamidoso zo kozo. Id pemusavan ngaviku. Om id bos ngaviku. Id nunu inay maanku. Om id nunu iauku nang azan demimang. Mazan da hasakku. Mazan da hasakku. Mazan da hasakku tagazo kozo. Itina pogi do makin sian zo di meri. I abitua penti hombus hahangai. Salvia vidita sab, Om sangti ngavi. Om Diosu tapinay ko ngavi. Terus membayang muntok dogo dari Tuhan kinaingan datakaw. Kikosianan ada dari datakaw ikinaingan tabakas. Mamahyong do dosa ngavi datakaw. Om magawit datakaw dari keposizon salacur. Tuhan kosianay no. Kristus kosianay no. Tuhan kasihanay no. Kano sumambayang? Oy kinaingan tabakas kozo poin pasi salajur. Idi kasimaan do kavasian tahuwad no. Umahib di kaunalan ngavi. Om di hisab ngavi do sontob di makinsian diaw. Petungo o kasihanan no. Dari dagai do mamahyong do nunu o kalatan ngavi do suang pemusavan sa o manak do nunu i au katama do mekianu o sambayang. Maza di Tuhan Jesus Kristus za tanaknu i mamamasi o mamalinta miampai diaw i di kepisaan di Spiritu terbitwa kinaingan mentok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Pembahasan manta di Profeta Jona. Ibos di Tuhan, nobos di Jona. Ingkakat, kadisido dominobos. Ugad doit Nineve, ikakadasan tagazo kozo. Omongya doit dioho, miaga di pinanuan ko diaw do popoia. Po kadayno di Jona, o minugad doit Nineve, do ikobikimasaan do di bos di Tuhan. Dadi Nineve nopo ngakakadasan tagaso, iaiso pagahan ginaso. Tohu tadaw do dumapas di. Minugad ijona do suminuang di kakadasan tagaso, minamanaw do sangadaw. Minungya isido do iditya bos ngavi. Aapat po ngopot tadaw, Nineve nopo ngaman umbako. Ituhun ngavi do Nineve nopo ngano tumbasan it kinoingan. Pinapabal isyoho do kapagkwasaan, minambasan do basan gumi. Dumantad di tagaso no koso,
gisom de ditonini no koso. I abal nopo, manoko dimpot, dilaja do Ninive. I miningkakat, manta ditikon laja daw. Minungidu di gaong tanaw daw. Minambasan debasan gumi, o minikaw itabu ngawi. Dadi kapabalan nopo, nga pinotongkop, itpototongkop do Ninive. Masa desuat kepoihan, dilaja di montiling ngawi daw, doka. Tuhun ngawi suang tahun tongosyo, panon sapi ngawi, panon ngawi kambing biri-biri, au kawasa da tumiha da nunu-nunu, mositi da kada akan isyoho, mositi da kada penginum da baik isyoho. Sabiavi da manambasan da basan gumi, humad doi di kinoingan, miampai avi vinakas tioho. Petitikit tuhun, depazada ono, okoy man talaat daw, di konunungavi talaat, inoy man disido. Isay koyho, nung au may popohon, de pemasawan daw, au papatamis, do kohohodong daw, ikinoingan. Nung au may sadaan disido, kohohodong daw misikit, moy da au tokaw apatay. No kito di kinoingan, vinakas tangasan dioho, da mamasada, do koy man talaat dioho. Pinatamis di kinoingan, kohohodong daw, au disido, pinoy mamang do dioho, ikombakan talaat koso, ipinagundonok disido. Ibos di Tuhan. Nung, oy Tuhan, tandanu o hasadagay, oy Tuhan, isay no di o atampasi. Nung, oy Tuhan, tandanu o hasadagay, oy Tuhan, isay no di o atampasi. Manta ditahom ngawi humad, zo doy diaw, oy Tuhan, kinongo oho ko, pakinongo no koso inotohingo no ngawi, doy di oho do kapakinsianan ko. Nung, oy Tuhan, tandanu o hasadagay, oy Tuhan, isay no di o atampasi. Nung, oy Tuhan, tandanu o hasadagay, oy Tuhan, isay no di o atampasi, ngamiampay diaw, do oyum, o kapohyangan, muntok ditino, na mamantang sikoy diaw. Nung, oy Tuhan, tandanu o hasadagay, oy Tuhan, isay no di o atampasi. Tumiampay di Tuhan opo, ngakiva do kasyanan, kapanuan do kapanobusan. Tototopot totobusan may disido i Israel, domantas sa viavi kalatan di. Nung, oy Tuhan, tandanu o hasadagay, oy Tuhan, isay no di o atampasi. Mumungan so Diyosu datambahut ngawi, kadi Tuhan. Tunapoyhan kuno doy Diyosu, o patitikit konunu, inopinsingahan ku, manta di amaku. Ituhan miampai Diosu. Pembahasan manta di abal tabasi tabitua sinuat di Luke. Kebentukan dan diau oleh Tuhan.
Minikot Jesus dari isa kampung. Songohun tondu pinunganan do Marta do minonoy mo di sido do hamin do sido. Kivato pinay tondo do sido pinunganan do Mary. Iminikaw do hahapap di Tuhan o minakinangaw do di sido do mabos. Dadi Marta inatangkangaw do menumpuan nopo ngamin bos. Oy Tuhan, au kanangku momohizo di pinsosondi an zo di notob pinaiku do menumpuan. Suwo gia josido do tumamba dago. Nga seminimba Tuhan, Marta, Marta, kadisido do minabos, tumongob ko om tumangkangaw kokomoy do ogumo kozo o konunu om okudi. Kudi ima igunoon, totoo tapot no po nga iiso no. Imerino inokapihi di bogizan hobi binasi. Ino po nga akon ko iduon mantad dosido. Iabal tavasi di Tuhan. Tepinengavi, may takaw in laramay iti bos do tabito di kinengan kevaduvo reflection. Kay so na po nga oy sanan ateko nuno po to doon to ko nga oponting ngavi. Ay so i oponting nga kiva o priority. Hinonggo paguhu ito doon to ko. Jadi kumusta na pa nga kiva o pisuasan to kudi do montok do tikit-tikit tuhun. Jadi oponting montok dago au oponting montok diaw. Nga gal ni boskuriti no to oponting nga bito doon to ko nga nunu of priority. Nunu ipoguhu no kozo do to doon to ko. De composition. Jadi iti na pa nga bergantung kuma mutikit-tikit tuhun, bergantung the nunu i-opimnan to ko. The first thing, the priority i composition do to ko. Kumoduvo na pa nga nung jotoko, nunu pa to doon to ko. Dahil ko paganakan, teko manuhong ko di panambasangan, teko nuno pa kala jaon do ko. Nung mimang toko do kiva o pibabasan ginavo, kung sikaan do ginavo, ko isot no po to doon do ko nga mesti kiva iti relationship do ko miyang pay di kinengan. Reflection to ko pati kyo. To naku i Marta complain. Dahil boss do tabito bayno nga okon ko aiso o relationship di Marta nga au di Marta nakito o priority dahil kapasison daw. Nung itakanto ko Mary, priority na pa nga makinango hide the boss di kinengan. Ina pagito kiva konsikaan, kiva o pibabasan di ginavo dato ko. So nyan, the first thing manto ko to do kiva o relationship dato ko miyampay di kinengan. Noon na po to doon dato ko nung kiva relationship to ko miyampay di kinengan, you are my friend. Tambahot ko isyaw to not todo no penuan ko kada Jesus nga pentantu no do iti pibabasan konsikaan no pa to dato ko nga pengampay did kapasison dato ko. Mantaditi tikid tadaw to ko, tikid minggo to ko do mamalamay diti Eucharisti kada mo ko sikaw to iti no iso tanda do kiva o relationship to ko. Demi yang di kinengan, mantado bos tabitwa daw, mantado Eucharisti, o mantado composition dato ko. Mantado iti, kanomikot Jesus, did Eucharisti iti, may ginawa di onsi ko, kiva o pibabasan, to nakopiman to ko. That the memo Jesus, pengampay, did composition dato ko. Azo kono,
Tuhan kinengan dosa babi binangun tu masih doko vosianu dapat masuk di lauti takon sadiau tu bari tanah kalaja dahongan ngabi da tinau tuhun di madema iti montok dagai di lauti do posison. Also kono ay Tuhan kinengan dosa babi binangun tu masih doko vosianu dapat masuk di hing anggur takon sadiau tu bari kuas anggur kalaja dahongan ngabi da tinau tuhun di madema iti di tinumon do kosenduvanansa. Imang sembayang ete pinengavi, do kehubukanku Diosu ngavi, o temo nada dari kenengan itama tavakas. Temo nada di Tuhan ikabubukan di pengandung, untuk dikasan, kebentukan di handau, untuk kebersihan di toko, untuk kebersihan di sababi Elisea, tapi itu adau. Temo no ay Tuhan semambayang sikoi, kehubukan ngavi na todo di ponu ngavi nu amaza di ketepatan tangahum lati tebitua. Ila mazan zam yang pai ketempuanan pengkalaja kozo. Kanangai kozo no do momogenop momongo di kalaja membitua itombo do nonsikau ko do monobus dakai. Maza di Kristus Tuhan sa. Amin. Tuhan miampai Diosu. Poin sabato o ginavongavi Diosu. Kana manak do kapanang katohodan ngavi ada di Tuhan kinaingan do toko. Tataw tapat do katunu do matuhid iti kala jaksa ko pomosi jansa tomay mo amida manopo do manak diaw do kapanang katohodan ngavi oi Tuhan tamat bitua kinaingan tapakas kozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumantad kosyanan montok di pinaga nga dagay. Pinahudok risido o daw sandi nakapok susu di hahangay maza di kinadaan do isalib. Pinagabas isikoy risido mantad kapatazon o miho o pupusan. O maza do timinungag mantad di paimpatay. Minanak isido dagay do kaposison ay so kapupuson. O mingkano miyang tasab ngavi hukuan tasab ngavi miyampai tikon lajak ngavi, pemerintahan ngavi, miyampai sabiabi di magigizan ngavi it syurga, kuasa ngavi da syurga, umuzau sikoi di hozau kapazaan da kebentukan no, miyampai aiso kapupuson mangazau sikoi. Ototopot obitua ko ay Tuhan. Itovud da saviavi kabituhan. Itinapogi da dizono da obitua ititak ngavi semambayang sikoi maza da papasondot di spiritu nu da ditingavi miagal bahobau umatu. May da ada dida itingavi da montok dagay. Ditinan Omza di Tuhan sa Jesus Kristus. Untuk ditimpu dan iman patubusa isido. Nasagak ko sa siminuang dahil konda sa andaw. Minagano isido daloti. Minanak do kapanang katahuadan ngavi. Minangakib di pinapatak di kumadi magkikya ngavi daw mosbos. Nuwa iti savya vikaw. Pangakana diti. Tu itinoh itinanku. Ipatakon may montok Diosu.
idlahannya gadi, tok na pongo imakan min sesedop, nanu di sido isa savan. Insan po de minanak do kapanong katahudan ngavi, minatak di sido kumadi makikia ngavi daw, mosbos, nua iti savya vikaw, panginom na mantad iti. Tu itino isa savan di saku, isa di batas kababagu aiso kapupuson, ipotungwan may mentok Diosu mentok tegumu, mentok di kepahiangan do dosa ngavi. Maina iti dari keandaman dogo. Katapatan tahom lati do katumbasan. Itinapogi da masusikoy mamalamay di kaandaman. Di kinapatazon kinatungagan daw, patakon sa diyaw ay Tuhan. Iloti do kapasison misasaban do kapamosisan. Manak do kapanang katahudan ngavi. Dan kita nasika diyaw do kapadan de dumbangan nu menumpuan de diyaw. Ahudoko sa isikida sa mambayang. Damagi dari tinanam sa di Kristus o timong si kinada dari iso maza di spiritu tabitua. Anda mo ay Tuhan, i-eklesia no, paintangkap, patatangkap di pamagunan. Amabita na sa sido, dari kapanuan datahwad sa kaday. Songavian miyambay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, sabi abi di Father ngavi. Anda mo nag-iit pinay ngavi dagay, inungokodop, idikahansanan di katungagan. Sabi abi napatay id kosyanan no. Toy mo na isyo ho din inavaw da vos no. Kosyanay dagay sabi abi sumambayang si Koy, damiyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadikiningan, Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong abitwa. Sabi abi isangti inokpopon si Ko diyaw, idpo pusti umulan ngabi. Kanus Canada di kapasian do dumadi do sampai tumungkos ngabi di kapasuzon selajul. Humangazo o mambantug diyaw maza di tanakno. Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, di sido. Kinaingan tamata vakas, di kapisaan di spiritu tobitua. Savi-avi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kopupuson. Dedi penuh di mama masih naog maza do kapangyaan paingkinaingan katama zikoy do mabos. Tamaza do isyurka obitua ongano mikot o kopamalintaan no hisabnu o imaan do itana negal do ingkana i do isyurka tatakon dagay do tadawliti o loti sa tasasangataw. Pahyong sikoy, asa nga bidagay, megal dagay di pahyong di sontop mahasa, mapandagay, kadat sikoy o vito red koy basatan, paso sikoy no mantad talaat. Pagkapaso sikoy ay Tuhan, sumambayang sikoy di mantad patitikid talaat, katahuod no damanak do pibabasan itadaw nga bidagay, damazari sakaday do kasyanan no, pengkabas sikoy ni datamay mo damantad doso, paintampasi mantad sa biyabi kasusaan ginavo, damaso sikoy poingandadi kahansanan na bituhan, di koy katan di mamama sisa di Jesus Christus.
Oi Tuhan Yesus Kristus, minabos dari apostol ngavi no, pibabasan timponon ku Diosu, pibabasan ku takon ku Diosu. Kada intong de doso ngavi dagay, nga do idi ko tumbasan di eklesia no, katahuad no da manak do sido, do pibabasan pisaan, ko tanudan yang pahisap no, imamamasi mamalinta mentok so hihinaid, aiso ko pupuson. Ipibabasan di Tuhan, miampai Diosu tomoy mo. Umiampai sundubano. Kanuna di magita taak da tanda do pibabasan. Menghidup di dalam sang nabi di pemakunan. Kosiana yagai. Oi domba ikinengan. Menghidup di dalam sang nabi di pemakunan. Kosiana yagai. Oi domba ikinengan. Menghidup di dalam sang nabi di pemakunan. Online sikoi do ibabasan. Intangai i domba di kinaingan. Intangai isido. Imangidu di dosa ngavi di pemagunan. Abitu ana sontob oho di makan di mesa sedap di domba. Oi Tuhan, ayo sel di padam da apatut kau semusuti aku. Ngabos senoko di bos, kemengingasan mai di kedua boto. Tinan amza di Kristus mengkawita takau daid kapasisan salajur.
Kanang sumambayang. Panak na dagay ay kinaingan tabakas kozo do oin vagovan otagok sa Canada. Maza di sakramentum inatay maza do inkano do avahayuday nunu iakanan sa. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Katabian, gugumampi di mananabus sabo di hahangay tabitwa Mary. Dadiyaw pinatak di kinaingan. Itanak tontoy sa ondaw. Dadiyaw pinahansan di Mary. Ikutumbasan daw. Miyampay diyaw na dadi Kristus datuhun. Tabitwa Joseph. Didagay punagi. Pakitanay diyaw sundi sa tama. Magtasikoy de lahan do komposisyon. Pakinuay sikoy de grasya. Kabinsiyanan sinyo. Umuhigay sikoy. Mantad patitikid talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Belakatan kuno dadi kinengan tabakas kozo. Itama itanak Espiritu tabitwa. Ugat no, pabalo no, abal tabasi di Tuhan.